Matthew chapter 28 verses 1 to 15. Ara sabat chimik show we tili. Hapta we karetang. Zintan lam Magdala we Mary aina Mary akapa china. Jikurji yangidavai. Gala yang lum. Kashira kaina nainu bangla kaina kanukua. Gala brohowe gazingra akana gazingra mui aina talaka lungsham ji kalang hai laka jiwe adung libama. Awi zakmai ji rikan kangashe thai gala awi kashen gajon ji horam gajar thai. Ji na kamayon ping jing jina haida gatiriri hawa gala gati tha hawa. Gala gazingrao jina shunao kani jili hanga. Manga jilu kikala jila natumna krustung li shautat gaya jishuli kapana gaji ina te ahili malay mana kikala jila ana hangkai atishuda awaring shok hairam. Ali jibet gahai pam hil rayangdu. Jin na taklak ay na wada awi sakang tubing li ahanglu. Agatiwi ay na ring shok haira kala ana natum li rida Galilee vaura. Natum na ali jili taira ina natum li hanga haiti paningungno. Jie na anina ngajila ta kamatan la ta da jikuba mui ena gato sisi tui hawa kala saka ngatu bingli ngasamad uwa. Gashira gaina jishuna anile sam ngarokda nanile jingri hairanu da hanga. Anina walaga awe paili singda ali akorma. Jishuna anile hanga mga jilum walaga ichina ngarali Galilee tak kawai hanglu gala apam jile atumne ili teira. Shunao kani jina shungfuli zadlaga jikur kamayona shibai kai kana gainungli walaga bangmon ako kapingli shokahai saikoro jahang jite bangmon ako kaping na arana pingli ngasoda gaziblaga ngasanrum gahai witili atumna shibai pingli lupa teraka mita hanga ita hanglum itum bibu paina leilaka awe saka ngatuping na ralaka awe angun rali tui hawa kala governor na shaka natum mayon manata itum na natum wiwan payet mihawra kala jiwiwang natum na malung ring kawai ki kamalay manam. Jie na atumna lupa jikui laga atumli hangchite kahai jitata sai jiwi wang ay na azarashing de jihuti bingwi ngachai li karajan hi ngajan de lay. Na kui kai na tum sai guru li very we so coming Sarah no amen.